Qandaysыңар қыздар? Жақсы, өзіңше? Жақсы. Азыр дұрыс келеді, дұрысты тамаша салабыз. Азыр мен чачты кийип, дұрысты тамашалайбыз. Алар азында дұрыста чаласында келтасын, қайда келтасын деп айтып қойсын. Алло, келтасыз бе? Ооба, мана жаным жетейін деп қалдым аз. Бүгін сүйгеніме сүйім арнайым. Yes! Canım ben geldim. Geldin mi? Demek bizim bugünkü tamaşamız zал ушунда болмокчу достор, андыктан бизден алыспаңыздар. Шоңуз 1 минут карап койчу. Мен кыскасы бир кызды сүйүп жүрөм да. Анан ошого сүйүм арнай албай атам, бишке алып келип келдим эле да. Анан ошо кызга сүйүм арнашым керек болуп, бишкени бере албай атам, өзүм уялыпчы. Ошону мен атыма берип коелачы бир кызга. Мына тушта турат го, мына кызыл курткачаңыз. Ошого мен атыма берип коелачы, суранчы кыздар. Мына тушта турат го, кызыл курткачы, чачы жайлы. Пальто. Кызыл пальто. Ошо мен көрсөтүп берип коелачы, мен атым Турусбектин атынан деп мен көрсөтүп да, суранчы. Суранчы кыздар. Kızlar, salamatçılar, qandaysыздар? Келаткан майрамга менен. Я! Жардамым керек болот. 1 минут туруп калачы мен жерде. Мен бир кызды өтө сүйүп жүрөм да. Ошо сүйүүмү арнай албай атам, бишкени өзүңөр деле көрсөңөр берип коелачы, мен атыма 1 минут ке досума келсен. Кел. 1 минут мына мен апарасың, мен көрсөтөсүң, мен атман деп. Дурус бер деп берип койчу, суранчы досума. Кел. Кимге айтсын? Она кызыл пальтошон кыз турат го. Ошо берип койчу, кел, нарак тарап турат го. Кызыл пальто. Ооба. Кепкасы. Бутунда кызыл неме турат го. Кел. Кимдерден? Дурус бер. Отур. Эже менен дурус берди ал. Ой, магабы? Ким берди? Жардамар керек болот, чыкты, кичине жардам кылгачы. Мен бир кызды аябай сүйүп жүрөм да. Ошо кызга сүйүүмү арнай албай атам. Мына жерде эле турат, просто мишканы апарып бере албай атам да. Мен атынан апарып берип коелачы, дурустун атынан. Я, албаса эми айла жок да. Мен деле жакшы көрөт, просто сүйүүмү айта албай атам да. Просто мына ошо мен атынан дурустун атынан. Айып отчу. Айып. Окей, дос мен сен. Нормальныйраак турмада келсин. Olmaz hadi ake. Olmazsa emin. Albayt da. Şu turistun atman da. Девушка? Это девушку передали. Это же не девушка, ребята. Помню. Жігіттер қандайсыңар? 1 минут маған жардам қылып алшы. Амалап. Шо, мен атынан. Ол дизбет оқайсыздар, бро. Елі мына жерде эле турат тұшында. Мына оранжевый төшін күтін ағызып кетіп тұрат. Ой, мен атынан беріп қойшы тұрсын. Дұрыс берген жөрлаған деді. Шенчі сұранчы. Тамаша tutmasın. Olacak da kamera. Жардам керек болот деле, жардам кылсыз. Мына ишканы көрүп турасың, ушуну бирөөгө бериш керек болот да. Сүйгөнүмөчү. Мына жерде турат, ошону мен атыма берип койчу, жаман уялып атам. Азыр кетип калат да, просто ошого мына кызыл куртка, кызыл кырсакка турат го. Ошого Турустун атынан жакшы көрүп кетип берип койчу, суранчы. Ооба. Түшүнчү? Турус. Мен көрсөтөт, ооба. Турус да?
Bir minut жардам шоң шаршымасын. Кішкене тұрып тұршы. Мен сүйім арналып айтамын да, біреуге ошоны жардам беріп қойшы, сұраншы мен артынан беріп қойшы мынаны. Просто кетіп қалды да, жаман шаршылар. Ана қызыл неме тұрады да, пальто мына қызыл ошоны беріп тұр, сұраншы мен артынан. Кетіп қалды да, мынаны көрсеттім, ошол берді деп беріп қойшы, сұраншы. Жоңыз кел. О, камера тартты. Bir жардам болчу сұраншы. Мына жерде бирөө сүйүм. Ошо мишкан беришке түшүнүң да, мен артынан берип койчу шуну. Мен жок, уялтам да, мен артынан берип койчу. Мен көрсөтүп берип койчу, мына берди деп эле сұраншы. Мына кызыл пальто, кызыл. Точно. Kızlar. Çoğuz. Практика. Мына жерде мен сүйгөнүм бар да, ондан бере албайт, мен артынан берип койчу көрсөтүп. Мына бала берди деп. Кайсы жерде? Мына жерде. Туштан. Ошо. Берип койчу, мен көрсөтүп. Азыр ана. Но? Кызыл. Неде? Oy. Bir minut qarab qo'yingchi. Shu meni jardam berib qo'yingchi, mana shu. Men hozir qizil. Mana bu yoqda. Oda. Voy muncha yaxshi. Nima qilib beravermaysiz? Ating kim? Alina qiz. Ana bu. Hadi, bu tamaşa olsun.